ni mu isantere y'ubucuruzi izwi nko kwivi mu mudugudu wa Gatara kagari ka Bujyuju umurenge wa Muyumbu mu karere ka Rwamagana. Abahatuye bavuga ko batewe impungenge n'umutobe wahawe izina rya Nzogejo cyangwa Kagugu gasubiremo kukana n'umutobe wahawe izina rya Nzogejo cyangwa Kagugu ukomeje gutiza umurindi ubusinzi muri aka gace. Icupa ni 600 litiro ni 1,000. Umutobe umeze nabi abantu. Aha. Uwawinyweye abazongera kogejo ni Nzogejo yewe ndawunywa. Bumva ngo ni Kagugu cyangwa se Nzogejo. Abawunyweye iyo yanyweye atubwenge. Haba harimo akantu karyohereye, ako karyohere niko bakurikira. Nice. Ubwo iyo misemburo nyine niyo bavanga mu bwonko. Biba bimeze nabi, abawunyweye babasa nabi, nta suku yabo, nta gufura, nta kugira gute. Igihe cyo sona ari bazezenge. Cyane buraguruka rwose nta bwenge bagisigaranye kuko yawunyweye ntago yabasha kuyongera guhahira urugo. Nukuri biba birenze. Hari n'abarara mu muhanda bakumbagurikamo. Jesus. Umugabo wanyweye ntago yibuka kongera guhahira urugo. Umugabo wanyweye ubusanga mu rugo biba bimeze nabi. Turawunywa tugasara ugasanga eba. Uvuga ngo umuntu winyoye ntusho ibyo muvuganye uyu munsi ejo muyuka bimusubiriramo cyangwa ukamufata amashusho yuko yari ameze ubimweretse ashobora kugira isoni ntimuzongere guhura. Muhamya Amani umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muyumbu ku murongo wa telefoni yabwiye TV na Radio 1 iby'uyu mutobe ntabyo yarazi. Ibyo avuga arabesha. Arabesha ibyo avuga arabesha kandi ndanarangije. Alléluia. Jesus, j'ai vu Salimari Dodi.